Yego Munyarwanda ati umwana wanzwe ni nawe ukura. Nyuma y'amagambo, urwango ndetse n'impaka zitandukanye zagizwe na benshi mu bayobozi b'isi n'abakuru b'ibihugu bavuga ko u Rwanda rudakwiriye kwakira irushanwa nk'iri, ukuri byarangiye gutsinze. Nk'ibisanzwe politiki na siporo ni ibintu bibiri bitandukanye. UCI cyangwa Union Cycliste International Road World Championship ni irushanwa ryamaze kuba kimenya bose, rikaba mpuzamahanga ku isi hose. Mbere gato y'uko irushanwa ryemezwa ko rigomba kubera mu Rwanda, perezida wa UCI David Lappartient yavuze ko yiyamamariza kuyobora uyu muryango. Yasezeranye ko UCI Road World Championship igomba kuzanwa muri Afurika. Nyuma yo kuhabona abakunzi b'igare batagira ingano, urakaza neza kuri G7 TV, umuyoboro wizewe w'ibyegeranyo, amateka, ubucukumbuzi ndetse n'amakuru yizewe. Nge wumva ndi Innocent. Kora subscribe tubane akantu ku kandi, tukugezeho n'amarangamutima ya perezida wa UCI ndetse n'incamake y'ijambo His Excellency Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye Congrès ya UCI yabereye i Kigali. Perezida wa UCI David Lappartient akimara gutorwa mu kwezi kwa 9 2021, mu kubahiriza ibyo yasezeranye, yandikiye ibihugu byose bya Afurika agira ko byemerewe guhatanira kwakira iri siganwa mu mwaka wa 2025. Ni ukuvuga ko ibihugu bya Afurika bigera kuri 54 byose byari bifite amahirwe yo guhatana, ubundi awujuje ibisabwa bagahabwa amahirwe yo kwakira iri rushanwa. Perezida yavuze ko nyuma ibihugu bibiri byonyine bya Afurika, u Rwanda ndetse na Maroc, ari byo byanditse bisaba kuzakira irushanwa, hanyuma mu gushishoza bagendeye ku bikorwa remezo bikenerwa n'iri siganwa, yaba imihanda, aho abakinnyi bahagurukira, ibyo bakenera ndetse n'imiyoborere ihamye, basanga u Rwanda ruri hejuru cyane y'igihugu cya Maroc. Kuko iyo uvuze igare ukavuga ku mugabane wa Afurika, nta kuzuyaza Tour du Rwanda irazwi, irashikamye kandi yamaze kuba kimenya bose ku isi. Ku miyoborere, His Excellency akaba umwe mu bayobozi isi ifite uyu munsi b'icyitegererezo, akarusho akaba ari umuyobozi w'igihugu ukunzwe n'urubyiruko rwinshi rwa Afurika. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo, bitewe n'amasiganwa atandukanye aba muri irushanwa, ugendeye ku mihanda ya Kigali, isuku ibamo, ubuhanga yubakanye ndetse n'umutekano yaba w'abakinnyi ndetse n'abafana, perezida ati u Rwanda ntawe arwanira uyu mwanya. Bigahurirana n'uko u Rwanda rwamaze kuba kimenya bose cyane binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda mu makipe y'Uburayi arimo Arsenal, Paris Saint-Germain ndetse na Bayern Munich. Ikindi kandi tugendeye ku bikorwa bitandukanye mpuzamahanga igihugu cyakiriye bikagenda neza mu ituze, Kacogam n'ibindi bitandukanye, ibi byose bigahuriza hamwe mu guha u Rwanda umwanya wa mbere ku mugabane wa Afurika mu kwakira ibikorwa mpuzamahanga, byose bigakorwa neza kandi bikarangira mu ituze. Abanzi b'u Rwanda mu bikorwa n'amagambo asebya u Rwanda bati ntiduhwema, gusa byose biba iby'ubusa. Ibyuko ababiligi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda abenshi murabizi. Amagambo ya Democratic Republic of Congo ku gihugu cy'u Rwanda, imvugo z'urwango n'ibindi byamaze kuba byinshi ku buryo ntekereza ko ahubwo ibinyamakuru biyandika nabyo ubwabyo bimaze kunanirwa. Irushanwa rijya gutangira, umunyamakuru w'umubirigi Stijn Verklaes mu kwiyoberanya kuzuye uburyarya n'ubutasi bwinshi ati nje nk'abandi banyamakuru mu irushanwa ry'isi ry'amagare, kumbi imigambi yose yari yamaze gutahurwa n'ubutasi bw'u Rwanda budashidikanywaho ko buri mu butasi bwa mbere bukomeye ku isi. Stijn Verklaes bamuzingishije utwe twose asubira mu Bubiligi yimwije imoso, hanyuma Ababiligi n'inshuti yabo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo induru bayiha umunwa ngo u Rwanda rwabujije abanyamakuru gukora akazi kabo. Gusa byose bibi by'ubusa, ibya rya jambo ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Nta wundi tuvuga ni Rugira Nyiribiremwa, Imana yahanze u Rwanda n'abarutuye, urw'imisozi igihumbi, itugenera abayobozi bakwiye kandi itureberera buri munsi, amahanga yose bumvireho ibanga nta rindi. Ndagira ngo nkwibutse ko kimwe mu byateye ishyari n'ubugambanyi bukomeye, iri ari isiganwa rimwe mu marushanwa akomeye cyane kuri iyi si dutuye, rikaba rifite amateka akomeye kuko ryatangiye gukinwa haganwa mu myaka y'1921 n'1927, ribera bwa mbere mu gihugu cy'Ubudage, aho ryatwawe n'umunyabigwi w'umutaliyani Alfredo Binda. Ni ukuvuga ko ryatangiye nyuma gato ya Federasiyo y'umupira w'amaguru ku isi FIFA, iyo yatangiye tariki 21 z'ukwa 5 1904. Mu myaka irenga 104 irushanwa rimaze ritangiye ku isi, mu bayobozi batandukanye ryageze David Lappartient akaba ari we urizanye bwa mbere ku mugabane wa Afurika.
Mu magambo ye kugeza uyu munsi aho irushanwa rigeze, akaba avuga ko bitangaje cyane uburyo u Rwanda ruteguramo ibintu byarwo, kuko nk'uko binagaragazwa n'abakinnyi benshi bitabiriye iri siganwa, batekereza ko u Rwanda ari nka kimwe mu bihugu by'i Burayi bafashe bakagitereka muri Afurika. Mu kiganiro gito, umwe mu bakinnyi baturutse hanze y'umugabane wa Afurika, Rosemary Taylor wo muri Namibia, yabajijwe uko yiyumva mu minsi amaze mu Rwanda, avuga ko ameze neza cyane kandi yatangajwe cyane n'uburyo igihugu cy'u Rwanda kimeze. Ati u Rwanda nabonye ari nk'ibihugu by'i Burayi neza neza, ibikorwa remezo, imibereho, isuku ndetse byinshi ntavuga. Uwamubazaga ati ku bwawe u Rwanda mu ncamake mu ijambo rimwe vuga uko warubonye. Ati Rwanda is incredible. U Rwanda rurahebuje cyane, ubuzima bwaho ni nk'ubw'i Burayi, ntiwamenya ko ari muri Afurika. Ibi byose wongeyeho amabendera y'ibihugu bigera ku 108, abakinnyi barenga 919 bose bitabiriye isiganwa, kamera zitagira ingano i Kigali, no kuba uyu mwanya u Rwanda ari cyo gihugu kiri kuvugwa cyane kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Abanzi b'u Rwanda babifashe nk'umwanya mwiza kuri bo wo kugaragaza uruhande rubi rw'u Rwanda. Gusa ibyo byose bikaba iby'ubusa Abanyarwanda ngo umwana wanzwe niwe ukura. U Rwanda rwanyuze muri byinshi bibi runabyikuramo ubwarwo, amahanga atabishaka, kandi turakomeje. Imvugo ya His Excellency Paul Kagame itagice ku ruhande, akabwiza ukuri izo ntakoreka zose zitifuriza icyiza urw'imisozi igihumbi, ikabarya mu matwi, kandi ukuri kukanyura mu muriro paka kubonye intsinzi. Nyuma y'uko Ububiligi bubonye ko imigambi yabo yo kuburizamo irushanwa ry'isi ry'amagare mu Rwanda yanze, imigambi yabo igatahurwa, umwe mu badepite b'igihugu cy'Ububiligi, Lydia Mutyebele Ngoyi, yagiye ku mbuga nkoranyambaga yandika nenga ko u Rwanda rwahawe kwakira irushanwa ry'isi ry'amagare. Mu magambo make yuje ubwenge, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aramusubiza ati Madamu Modepite, Ababiligi bagenzi bawe bari i Kigali baragutashye. Umukinnyi wanyu w'indashyikirwa Remiko Evenepoel nawe yatsinze ku nshuro ya 3 yikurikiranye. Ahasigaye usome kutuzi dushyushye biraza gushira. Banyarwanda ndabizeye iyo tuza kuba duteraniye hamwe nk'ahantu muri stade, Minisitiri avuga ibi bintu twari kumuha amashyi amwe bita y'urufaya. Mbere yaho Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ati umukinnyi wese uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzitabira amarushanwa mu Rwanda ntakangarukire mu gihugu. Abakinnyi b'Abakongomani bose babuzwa amahirwe yo kwigaragaza mu irushanwa rikomeye ku isi ribegereye hafi yo kuba mu mbere. Tshisekedi ati nerekanye impamvu zifatika zituma igihugu cy'abicanyi nk'u Rwanda kitakira irushanwa nk'iri mpuzamahanga. Isi inyima amatwi, ariko mfite plan B. Ubu nyuma y'amagambo no kugerageza guhungabanya umutekano akabura aho yinjirira, yishyuye ibinyamakuru bikomeye mu gihugu, mu gihe miliyoni zirenga 300 zose zihanze amaso i Kigali mu Rwanda ngo bitangire kwandika inkuru mbi zisebya u Rwanda, aho uwanditse n'uwatanze komantere nyinshi kandi zikarebwa cyane ari uhabwa amafaranga menshi. Gusa byose bikarutwa no gutegereza imodoka ku kibuga cy'indege, kuko abo yibwira ko abereka ibibi by'u Rwanda bibereye i Kigali, abadahari kamera zabo zirahateretse. U Rwanda ntibarubarirwa, ahubwo barwibereyemo, barareba ibyiza bitatse rwa Gasabo. U Rwanda rwanditse amateka bwa mbere muri Afurika yo kwakira irushanwa nk'iri, kandi rukaba rushimirwa cyane bitewe n'imitegurire idasanzwe, gufasha abakinnyi n'abafana bose ntawe ubangamiwe, ku buryo ubu tuvugana mu myaka 104 iri rushanwa rimaze, u Rwanda ruri kubarirwa mu myanya 5 ya mbere y'ibihugu byaryakiriye rikagenda neza, ku buryo ibintu byose biba biri ku murongo kandi bikanishimirwa n'abatari bake kuri isi dutuye. Muri kongere ya UCI, His Excellency Paul Kagame ati twishimiye kwakira iri rushanwa kandi tubashimiye ko mwaduhaye umwanya ngo tubereke ibyo dushoboye. Twiteguye kuzongera kuryakira n'ikindi gihe ndetse kenshi gashoboka. Iyi ni G7 TV, umuyoboro w'ibyegeranyo n'amakuru byizewe. Twibutse gukora subscribe. Ngendi Innocent G7. Asante. To Trentino in Italy in 2031. Only now 33 seconds ahead of the peloton, so they don't want to wait too much, otherwise they're coming back.